futhi wena mfana wami wena uzokwenza ngathi uyasiphumela la ekhaya nomkakho kahle phela hayibo awu lo makoti wakhe la ekhaya nje samfuni ngoba uma yemile la egcekeni usithuka noma sihleli nomkhulu lapha endlini yini into esingayenza naye dala mina ngimtshela ngithi angimfuni lo mntwana lo akaphume naye la ekhaya nebala leli lishanyelwa yimi uvela lale nje umfana uma engekho emsebenzini uyalala amasimba kamakoti la angeke ngikhona ukuhlala no akafuni ngihlale kwakhe mos uhlala thukana nami every time yena uyangithuka kulina ngithuka. Hi guys, what's about today? I get motivation. I just want to say that our deepest fear is not that we are inadequate, but our deepest fear is that we are powerful beyond measure. We actually judge ourselves and we ask ourselves that actually, who am I not to be gorgeous? Who am I not to be brilliant? And who am I not to be talented? Actually, who are you not to be? So guys, I'm just saying this in order to make sure what's making why I understand that you are powerful beyond measure. You are capable of many things and you can do a lot of things. So hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got you today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse ke Smangaliso always blue hantle kutla kutlile bohloko nna a re ke dula le nkgono wa ka le ntatemolo wa ka le bomakoti mo le montlung a re ha o monate montlung a re ho dula o lwana always blue a re ska ke le ngwana ke le mnyane so e se tetela inti step and told you sekolong kae a re so se ke tetela ke bona go bophelo ba bo shapo a re always blue kopa le tlang le Josie Bioscope le tlo buang le family ya ka gore ntho e etsahalang ka makoti hore nkgono wa ka se ka rata makoti le go hetsa ntho tse ngata ha ithabele. So guys, ntho tlo etsang ke tlo tsama ke lo bona moshimane no monyano e leng Smangaliso hantle bothata ba ekeng ke gutlele yena. Yes baby. Hi guys, I am back again le Abuti Smangaliso. Abuti wa ka le kae? Ke teng wena o guys sister. Le nna ke teng nana ne ke kopa fela go jotse di viewers tsa Josie Bioscope gore wena ka jeno why o re ngolletse? Ke le ngoletse because family ya ka mola go jarting e shaba sa utlwane se phila ke phila bohloko le na mo sekolong a ke kgone ho ngwala ke nana le bona le di bullying tse ke ntshwetse ngata man sister a ke itse le na hore ke ka solve jwang situation e ingakho ngibhalele nina sister ukuthi nizonginceda lapha ekhaya. Kwenzakalani kahle ekhaya? Ubani ulwisa bani? Sifuna ukuthi usitshele nama viewers yazi. Okay shuti ubaba yeah akasakhona ukuthengela abogogo lapha ekhaya nomkhulu ukudla abashile nemali ingani umama uyena inkinga akazwani nabo umkhulu lapha ekhaya kusho ukuthi uthe umama kho makoti lapha ya umakoti utheni ngoba umkhulu wambiza kabi nje ngamanye amalanga umama wathi yena akasafuna ukuhlala lapha ekhaya ngoba lapha ekhaya bamfuni inani bazombulala nana ngcono yena ahambe bayocasha iroom nobaba. So wena kahle ufuna ukuthi Josie Bioscope sikuncede ngani? Ngizama ukuxazulula yonke le situation man, sizama ukubuyela sibe umndeni oyi-one futhi sithandane njengoba njengakucala. Maka masifika lapha emzini uzobatshela ngithi? Yebo ngizobatshela. Whatever you telling me now uzobatshela mawufika ukuthi gogo mkhulu mama baba lento leniyenzayo mina ngiyithanda. Yebo mama. Ngoba vela ngiyithanda sister. So wena kahle lapho kini uwe isindlukulo sika gogo nje uliwani? Yimi kuphela mama. Ugogo lomkhulu bakhona nomama nobaba? Bakhona bonke. And ecilazeka mina futhi. Ngoba laba mabacabana bafuna ukhiphela inkinga zabo kubo. Kimi. Guys, ntho tlo yetsa no ke tlo tsamaya le ngwana Smangaliso re ye go family ya ha bona ke lo bona re hantlante ho etsahalang mabapi a nkgono ntate moholo makoti le ntate wa hae which is mme wa hae kenwe leng makoti. Smangaliso surely no feel better what's about buile le Josie Bioscope ne? Ngijabulile sister man for lethuba lela namhlanje. Yes, ngizozama ukuthi ngikuncede ngibone ukuthi kahle inkinga ye family yini yezo. Yebo sister ngajabula kakhulu. So that now uzokhona ukuthi ufocus esikolweni uyabona? Yebo sister. Ngombi buye ngoba ayikho sharp lento ukuthi wena ungafocus ustresswe indaba zabantu abadala nezinto ezenzakalayo endlini yakini. Sengiba nama issues angekho sister. Yeah. Abantwana. Unokuba nama issues. Ngishaya nabantwana ngifuna imali zokhera ngenkani sister. Inkulu lento la kimi nje manje ngangisiza nje yebo sister. Wayakuna inkinga ke mina just can't wait nje ukuthi osingena la. Camera guy re kena mona ne? Re kena mo. Okay. Ngiyasaba mina shema. Angifuni ukuqamba manje nje bayaphuza banenkinga nabo gogo.
Ngibona. Gogo, le kae bagolo? Motswadi le kae? Ntatemoholo le kae? Re teng. Jwale motho o moholo rona re tlile ka Simangaliso ne? Yebo yesimangaliso. Sanibonani gogo nomkhulu. Ninjani mkhulu? Simangaliso. Motho o moholo e seng hampe ka hlompho le boikokobetso ne ke kopa fela hore le re feng ditulo re kgone ho etsa ke a o kopa hobane ke ska bua le lona ke eme ka maoto. Rona hantle batho ba bolo re kemele setulo. I'm so sorry guys, re kemeleng setulo fela ke tlo kgona ho bua le nkgono le ntatemoholo. La ba bona hore hantle ha ona thaka tsa rona. Oh, okay. Oh, nice. Okay, for you, boy. Okay. Batho ba baholo le right? Yes, So lana abantu abadala ke family ya? Akamkhizi. Ke amkhizi. Oh, jwale wena mama ka lebitso? Nguphindile Mkhizi. Ntate? Mzwandeni. Oh, le nkgono le ntatemoholo ba Simangaliso. Yebo. Simangaliso nana. Ngilana uyabona ngithi ngithe masifika lapha uyangithembisa ukuthi mawufike ebantwini abadala anyeke uzusabe uzokhuluma yonke into ekuphethe kabi. So nangigogo nomkhulu baphambi kwakho bakubhekile. Nana, this is your chance. Angithi uthi uyadistebheka esikolweni. Ngicela nje utshela abantu abadala ukuthi wena kahle why ubabhalele. Gogo nomkhulu. Nginibhalele ngoba lento eshaya engiphathi kahle man. Nasesikolweni angisakhona ukufocusa. Sengiba ebullying la estradini nisanokuzwa ngithi inkinga zami bathi ngithathela abantu imali. Ingani indaba kababa nomama nani mkhulu. Lezi zinto enizilwelayo lezi ukuthi nize niphuze notshwala azingiphathi kahle. Ngizakubambela umuntu omdala ungawari wena ntatemoholo. Maye uphuba wakho. Nana, ke kopa o bitse ntate wao, ke lebetse bila I'm so sorry. Oh, mkhulu ubona kuzoba better masikhuluma kunobaba. Ngathi kunobaba. Okay, akunankinga. Ngoba umntwana uyasho ukuthi ayile situation eni yamhlukumeza yena uyabona? Oh. Le kae motho omholo? Ya re teng papa. Jwala ke tsebe wena young boy kweno leng monyane mo morona. A ke tsebe re tloetsa jwang? Ya. Ya ke re ke batla ngwana no atumela ke phela tshwantse bohloko o bue tshwantse o gotla ema nna ka mo motho omolo ke tsebe ke tla etsa jwang o ga hlale phansi a hlale oh boy ya sika bantu abadala manje ya ngifuna ukuthi ungisondele putu like wena boy I'm so sorry ya ngicela ke umuntu omdala kunjani Ngiyaphila kunjani siswami? Oh ngiyaphila wena ngegama Mina igama lami nguThatu. Oh okay Thato thina ke singabantu beJozi Bioscope ke putu wami mina ngegama nguLady Blue. So ya muntu omdala ngiphalele umntana akho Simangaliso so nje unesikhalo Simangaliso ngizomupha nje ithuba lokuthi nje azikhulumela ukuthi kahle wayazibhalele today. Okay Simangaliso ngikupa usho batho ba baholo re ka tseni wa uba ngoletsi. Baba eshayisa ngichazi lento yokuthi njalo mandlula nomama ngapha nikhulume kabi ngabomkhulu nangogogo la. Nibe nidlulela ningasabashiyeli lutho nibe nazi ukuthi abasebenzi abayenzi lutho abanakudla. Ingakho ngibhalele nabo sisi ukuthi nje ngifuna abasincede namhlanje. Kubo gogo khaliswa yini nomkhulu? Sebayaphuza bogogo nomkhulu balwa bodwa nabo. Khulu uyahleka umuntu omdala hayi. Cha mina ngiyaphuza kodwa. Ngizobambela umuntu omdala kulungile. Ngiyaphuza kodwa ukuthi noma kuba nenci. Kodwa hayi ngiyazama ukuthi ngimncenge nomfana wami ngathi. Uzama ukuthi wenzeni umuntu omdala? La ukuthi lokho ukuthi ahamba esikolweni akafundi. Yabona ukuthi i-breakfast akho ukuthi yomjone ni two stars futhi ukuthi ngidle futhi ukuthi njengoba ngingena etshwaleni futhi ukuthi ngiyaphuza vele. Nayo baba ngapha naye ngazi nemngenile kulamalanga. Akasangeni nasekhaya shiye leyo private nyana noma leso singo. Dlula dakiwe njalo. Ubaba njalo. Ubaba. Yebo. Umuntu omdala. Yebo. Nawe uyaphuza? Ya ngiyaphuza but ngiphuzi kakhulu. Ngiphuza nje ngama weekend. Motho moholo. Ngwana o re ke yo walla. Le yana wena le mme wa hae. So ke ntho e dulang se mo affecta because of lona le ha le nwele ha tholi dijo bana ha le mo rekele dijo. Why ho ba jwalo motho moholo? Inkinga yazi yini siswami inkinga ukuthi lo sisi lo ngihlala naye uyo uphuza kakhulu so ugcina umama wakhe ngimthole aphuza yabona so into engenza ukuthi nami sengigcina sengiphuza uyaphuza siswami
kakhulu. Uyayenza leyo nto uzusikhohle. Size singene etshwaleni inxa yakho. Oh gogo nawe ugcina uphuza so umuntu omdala ngenxa ukuthi umntanakho. Yebo. Ngokuthi unalo makoti wakhe, lo makoti wakhe la ekhaya nje samfuni. Ngoba uma yemile la egcekeni usithuka noma sihleni nomkhulu lapha endlini. So nina gogo makungena kudla in most of the time nisuka nenzani nani niphuze umntana angadli next nonke. Siyahola umndende. Sithenga uma kuphelile simbhekile ukuthi naye phela afakisa ngoba unemntwana. Uyasebenza ubaba. Uyasebenza. Kodwa imali yakhe umfana wami uyidla nalo makoti wakhe. Yini into esingayenza naye? Dala mina ngimtshela ngithi angimfuni lo mntwana lo akaphume naye la ekhaya ngoba naye akasasondli. Gogo nazi inkulumo engazithandi mase nithuwana nje senifaka umama kanti kumele ngabe nabumbana nodwa nizama ukubeka engcondweni ukuthi ningayilungisa kanjani nasisimo. Njengoba sikhuluma so boy ene ngiyabona mina umuntu omdala ngicela uxolo ngicela ukubuza angithi angizelanga lokho kuzojaja ngizelela ukuzobuilda umuntu omdala ngingenile ngibona ichibuku bantu abadala ngapha nangapha uyo umuntu omdala nishaya Yebo shaya yona. okay so ngicela ukubuza ukuthi ngiyabuza mbhuti wami angijaji mama ngizolungisa isimo ngoba umntana uyalimazeka ingabe ukudla nikuthengile na umfana sekadlile Masikhola nje siyalifaka isaka. ngisho today umuntu omdala Hayi namhlanje akakadli namhlanje ubaba wakho ukhona. Namhlanje akakadli. how so next boy Next. bathu babahulu bathongimaka Ubaba nomama bakhona naba bake babone nathi ukuthi masigoqoze emabhodweni siyamzama naye umntwana ubaba umelethe umntwana nomama bangakwazi ukuphakela umntanabo badla imali etshwaleni. motho o moholo ngwana o re ha soje o ngoletse o re bile re kopane le ena ha soje next ene ke bona jwala nkgono le ntatemolo ba bono wena e ka bo jile today Nami bengakadli yazi namhlanje khana ngizazothenga ukudla ngoba manje i-month end no boy ngizoyenza shona ukuthi uzohlale adlile ngaso sonke isikhathi. Uqedile ukusho njalo uqedile angeke uyokuthenga manje uzophuma uye esportini ubuye usubuya namabhodlela nizohlala lapha egarage yenu. Nomkakho masilokho sikhuluma naye awumama womntwana avele emela igcekeni asisho ngeinhlamba. Yiko umntanami ngathi mina ngcono nofuna indawo nomkakho nishiye ngophisi. Mhlawumbe naye umntana esikoleni akasakhophi kahle ngoba akatholi into right la ekhaya. yazi bantu abadala ngiyaxolisa gogo ukukuvala mkhulu ngiyaxolisa into esengishebile momo charateng i-issue eyenza ukuthi le family ingazwani senginotisile first of all utshwala abantu abadala nonke lona lile prioritize jwala umntana uyo osalele emuva so mina ake ngibuze umuntu omdala ngoba sengilana ngifuna ukuthi lento ilunge umntana akakadli next ngibhlungu ngoba umntana akakadli next and usibhalele uzogcina lo mntana abantwana bayenza ababana bayenza la ngintothe so bacetela bahutswa bacetela sebala ukena enhlungu tsabathu not because of bayathanda abantu abadala lo mntana akacetela ilitsotsi in order for nining acetela ayethe this is so wrong Kufanele umntana akhule kanje ngoba ubaba wakhe naye akamnaki nomama wakhe abamnaki. Umntwana njalo esikoleni uyabizwa wabufuneka abazali akasakhophi kahle esikoleni nathi singabo gogo bakhe nomkhulu wakhe senza into wrong yokuthi singadli nathi singapheki sidle silibale utshwala wrong lento esiyenzayo. athi batho ba baholo ntho e bohloko haholo ke batlo bua maka e bohloko I don't know Ubuhlungu namntanami ukuthi ubaba wakhe uyasebenza umakoti akasebenza makufuneka abazali umakoti athi ngani ukhona ugogo ulibele utshwala hamba ubiza ugogo wakhe esikoleni. Ngiye kakhulu esikoleni sesikhulumile abantu abadala ukuphi mama akho boy Ukhona besicela ya umuntu omdala sicela umbizo ngoba sesikhulumile besicamcela nje umama ukuthi nje avele ya ngoba umuntu omdala hayi ngicela nje singalwini bantu abadala ngithi siyayisolve le matter Jehova mayisisi awusi lekai Mama yini manje? uyamuzwa izinto ayikhulumayo ke la uma ukhuluma naye awusuka dula phansi Ngifuna ukukhuluma mina. kunjani sisi Hello. right ya ukhuluma noBlue lana umuntu omdala ne You're right. yes so siswami ngize lana kahle kahle ukuzokutshela ukuthi kahle kahle sibhalelwe usimangaliso ingane yakho angithi Yebo, yini manje fana? ya mfana tshela umama ukuthi wena
awudlanga namanje njengoba sikhuluma. Siyafana sonke. Eish mama mana ayingiphathi kahle lento yokuthi nihlale nilwa ninodwa niwumndeni. Ngoba manje ngifakela enga issues ngigcine sengihluphana ezinye ingane estradeni. Nama ngisazazi ukuthi ngubani nje mama. Hayi inkinga yakho. La kwamkhize la. Ngeke silokhu. Inkinga yakho ukuthi awufuni ukumamela. La kwamkhize la. Oh inkinga yakho ukuthi akafuni ukulalela. Akafuni ukumamela lo mntwana. Umuntu omdala for ukuthi alalele ufuna ukuthi kube njani kwenzakale. Qala nje mela aqala abuyele esikolweni. Yes, siyamkherisa uyadoja esikolweni, simlanda ngazi kayingakhi. Abothisha angazi baze kayingakhi la ekhaya. Mbuze nanginobaba wakhe angazi baze kayingakhi. Naye ugogo wakhe uyazi. Last bekayileyo umattendela. Akafuni ukumamela lo mntwana. Wena mangithi hambe emntaneni uye esikoleni yafuneka. Wena uvela uthi inganona babogogo wakho. Angithi gogo uyaya. Kanti ugogo yena umsebenzi wakhe ukenzani? Wena wesenzani emntaneni wakho? Ubhizi ngani? Umuntu omdala. Ugogo yena ufuna ukenzani? Mami mina ngizelanga lana ukuzowenza yini ngizolungisa. Siswami umntanami. Siswami ngicela ukubuza ne. Njengoba nomndeni wami mama. Kumele ngibe nomndeni mama. Yebo kanjani ungasasondli wena nobaba wakho? Awusasondli nobaba wakho. Sidla imali yethu yomndeni. Sonke la ekhaya sondlwa sonke. Uyalibona ikhanda lami? Anginendaba nekhanda. Manje etshwaleni mniyenza kanjani? Umama vele mina kangifuni soloko ngafika la. Mina 8 years sihlala la. Siswami. So wena uyamnakekela umntana ma Ngiyamnakekela umntwana. Ngiyamnakekela. Ngiyayenza sure ukuthi ahambe aye esikolweni. Ngiyabanakekela. Umntana uthekimi manje akakadli umuntu omdala ngithi siyayilungisa le situation. Yes, sisahlanganisa Uthini ngibeka ibhodo lepapa. No, ngisabeka ibhodo lepapa. Ibhodo lepapa. Yes, ngisazopheke ngipheke ngiphakele. Yes, ngizomphakela umntana wami Ayikho leyo nto leyo, ayikho leyo nto. Inkulumo ehlala iziphuma lezi mama sende Wrong abayenza i-wrong ngabi ngoba futhi wena mfana wami wena uzokwenza ngathi uyasiphumela la ekhaya nomkakho uzobona So mama how about ake silungise nendaba. Kade phela hayibo. Hawu. hayi nawe nje uthulile nje yiko lo mntana adlala ngawo uthulile nje nguwe lo yiko lo mntana adlala ngiyabaphakela bonke each and every. Bantu abadala anyeke lento le izisolveke ngiyibhekile. Anyeke bantu abadala lento ize ntate mo. Thula. Wasantse klo ibang go gagetse motho molo. Aus. Ke mama zala wa hao. O tlo mo hlompha ba ndula jarateng ya ile no sa duli jarateng ya. O tshwantse go mo hlompe. Re rata o sa rate. Mama zala ke batla go unke obane ke batla o inke ka tsela e o ska le balwa re ke makoti wa hao ene ska le makoti wa o tswalletse ngwana ha o ngwana a ke re motho molo so ha o batla le phidisane hobane o se a na le madi a lona a ngwana wa mo jarateng a ke re ke madi a lona so mama o tshwantse o tshware makoti wa o hantle le phile sharp le be right o hlomphe makoti wa o ska ya ka re ngwana wa ha monyalo re ke ngwana strateng naye akangiphilise kahle akangiphathe kahle nami angiphathe kahle azi ukuthi ngumama wakhe angacabanga ukuthi umama wakhe lomsele nami akangiphathe kahle nje angiphathe nje engathi mangithi yenza into eso nebala lelishanyelwa yimi uvela lale nje umfana mengekho emsebenzini uyalala noma ngahamba nje nomakoti amasimba kamakoti la Mina I'm very tired. Uhamba uyapi mama Mama akafuni ukungiunderstanda. bantu abadala ningasho Akafuni ukungiunderstand uyathanda ukungilwisa umama wakho angimazi ungifuna ini. Kanti wayafona lokho ngokuthi akwazi ungihlonipha hayi mama azini ne mina sengiphathele baby kahle yonke lento lo yenza. I'm very tired of it. ukhathazwa yini baby bami singayilungisa le Ngiyaklina ngiyenzela yonke inkinga yakho ukuthi wena uyaklina akangisebenzi lo mama lo mama wena umthanda umakoti ngikhathele mayisisi manje uyahamba umama kangithandi angeke ngikhona ukuhlala Ayilungise. no akafuni ngihlale kwakhe mos uhlala thukana nami every time yena uyangithuka Makasingayilungisa. kunina ngithuka ngono ngihambe batho baba iyalungiseka wena ukudlisile Cala wo ngicela nihlaleni phansi lento lente ngiyamthatha umntana wami sihamba siyakithi sisi niya kuphi woza soyikhuluma kumele sibele sincengana nomama wayekumele ngincenge Asimhloniphi. umama wayekumele ngincenge umama Asimhloniphi. angeke ngikhona ukuncenga no uyo ongafuni ukungihlonipha nami ngizokhona ukuziyehlisa naye akaziyehlise Oh, na ufuna ukuthi angeke umama sikhona ukuphila kanje yes yikho siphumile endlini sahlala egarage ngoba yilezi zinto azenzayo iyalungiseka lento la akayindawo baby bami yilezi zinto azenzayo umama sure ukuthi into right zami ngihambe sengile uzothatha kanjani Sokhile Ngiyabe sengikhile la isikini. ngathi manje mina ngizazi indaba zami ende ngiyazazi umntanakho no ngicela sihambe ngicela Mina no no
Ngizothatha into sami ngihambe. Kopa usho mama ngoletse kwena. Hayi Kade yakho unjenje nguye. Bantu abadala silungiseni le ndaba. Wo, mkhulu. Ake silungiseni. Gogo. Nana osimangalisi. Kunini? Njalo nje yena uyangithuka. Ungithukela nento engingazazi. Last kulahleka amajini lana. Bathi yimi engithathela umajini. Ngithatha amajini angaka ngizowagcoka kuphi? Sizoyilungisa mayisisi ukuthi ugogo akuphi. Sizoyilungisa le ndaba lokuthi Wena mntana mangaze nje ukuthi wena inkinga yami. Ngokungitshela lento le. awungeni. gogo siyayistopa le nto le. Awungeni la endlini. Siyayistopa nawe. Sisi sifuna ukukhuluma. Usukumethela sisi. Ngena kuphathini. Yonke lento leyo inkinga nami. Nangu umuntu. Ngiyathina ngifuna uyophuza ukhetho lapha. Afuthi ngophu. Ufihlela neyishebo. Mawungena la endlini. Kuneyikhiya. Guys, asenzeni sobantu abadala hayi. Muntu gogo. Ngicela sihlale phansi umuntu omdala. Ngiyacela myeke umntana lo somlungisa kahle. Ngikuba guys, kopa lidule ngifazi. Kopa lidule ngifazi. Ntate moholo ke yakopa ka hlompho libikoko bethu. My brother, ngikuba re those ngimoya. Mara ngicela mina ukuthi umoya muhle labo intwana ibuyele isimeni sayo. Okay, kopa uthule mayisisi ya. Cela intwana yami ukuthi ibuyele esimeni sayo ukuthi sibe yintengo nothini ngonesikele vele beshap. Mama bengisacela manje stopeni violent inizama ukunderstandisana ukuthi le situation ngayisolve kanjani zabazali kuze nami ngizokwazi ukucabanga mama ngoba manje yabona le namanje senicala lento enihlaleni yenza njani ndemane ekhanda lahlanga phambi kwabantu la bengibabizile ngiyacela manje iziphatheni kahle mama. Mara ugogo wakho uyamazi njani? Uyamazi ugogo wakho. Mama. Ugogo wakho akafuna ukumamela. Uyamazi ugogo wakho unjani? Mothamolo re tlo bua le gogo re le khone o mamelana ke. Kopa le mofeng ya re tlo bua. Mkayicha ya sizokhuluma nogogo ya. Nkgono ke kopa heretse sona ne ntho iwane ke kopang re etse re le family obane ke a tseba gore ntho e ka se lokise e ka letsatsi le iwane le pela body camera and stuff ke ntho ke itseba but ntho ke tlo isiang today batho ba baholo gore le utlwile gore semangaliso le lakang ke tlile mona moya wa ka bohloko semangaliso ha sosh ene ho no wa jwala o no etsuwa eng which is ke ntho tshwantseng le stop ke kopa le beng unity le beng ntho iwane le loko le family le ntho iwane abuti kopa o hlomphe mama ke motho moholo o be o hlomphe le ntate wa ke motho moholo le wena ausi di-in-laws tsa o tshwantse di hlompe ke kopa le hlomphaneng fela le keneng peace mo ntlong ena ntho e ke a e bona ha too much e batla fela batho fela ba lelapa ba tlo utlwanang e be ntho iwane ba phele mmoho abuti wa sebetsa ha o na le tjhelete o ska ba stingy reka phofo for mama for wena le for ngwana hao le pheyeng kaofela o ska ba le gore ngwana lo phelang ko rumong kaofela ke ntlo e kgolwe phelang ka montlong ke ntho tlo itshong ha o bona rona le bothata mama ha tshwara girlfriend wa hantle ha e ska ba girlfriend wa tlang tlo confronta mama ha ebe wena o tlo shotsang mama gore mama ha wa tshwara girlfriend ka so le so ntho tlo etsang hantle rona re le Joyce Bioscope ke tlo batla gore re tlo etsa like mama ne re tlo tla hape mohlomong off cameras re tlo checkisiswa gantlantle ho so phile ya jwang because of ke shebile ntlo e mama le hloka parking counseling le hloka o cancelwa each le tlo gona go solve problem ena wena o na le problem e feng and re ka o thusa kang se ke shebile go fela le lapa lena problem ena le yona ke a jwala so ke yona ntho tshwantseng re solve ka ofela ntho tlo etsang today ka go lona se le jile ke tlo tsama le poise hanyane re tla mo khutlisa at least re lo tsama mo rekela ntho o ja le gona re le Joyce Bioscope re contribute le ntlo ena ka phofu ntho tsa o ja only for no a ke go ba nlitlila butang ngolla go be le dijo re tla le thusa ka phofu ka setjabo ka eng only for now because of ke a bona gore ha ona dijo and mshimano sa kena sekolo a ke ga re batlo re be sekweta a etse so re tla nne re etse follow up fela check a family go se le kae but nna ke tla le bitsetsa batho ba thuso wa understand batho ba di counseling and stuff ba tlo thusang fela ntlo ena hore ho be le peace ke a leboang batho ba baholo kwa re fela le gonne mpha monyetla wa gore le mmamele le hantse ke tseba gore ha o no fetoa ka tsatsi la ka jeno but ke a tseba hantse re tla di changes di tla ba teng ke a leboha so guys ke a tshepa gore la bona gore ke tlile mona ha mama ha ke fihla ha bo semangaliso go ke ntho tse dingata but ke a tseba gore guys ha o loke dintho a di loke one day ntho re tlo itisetsang family ena fela ke counseling fela a counsel each and every one of them guys re tlo ba donatela hape le family ena ka dijo re tla bona go etsahalang ke a le rata ka ofela if le wena o dula mo family ngwe pa ha ona respect ha ona next o se ke le balelo re email la ko Joyce Bioscope.co.za ke a le rata ka ofela yes baby yeah simangaliso